ina naadi be dina ina naadi be dina de e bisi be fala be yaltu yayi hoton ay hino ha hande jokkuɓe simboje mabɓe den ha hande be waylaki so hande o mani kano daro kamen ko parce que be jokki dina men kan zina ko ni be wayno hande parce que sa ari ka Allah sifaji Allah ni ngara e ma a fami sa yalti kadi sifaji ndare Hawa ko yaltata wayno to midi molo har mo laba ari do mono fala hande sa ndari mo hay fuson ha huccinta fewtinta o gayni halkade parce que ko radino sifaji Allah ni makko hande kadi o halkike ngari kin yeyi annoron yeyi hakkil kin yeyi e welgol ƴiƴa yeyi fof yeyi parce que ko Allah wondi e ɗum noon ko sifaji Allah sa naati e ley annama ko on o heɓay ɗin sifaji makko voilà sa sorti ka a perde ɗi voilà c'est comme ça joni noon ɓe hina enen fortunoɓe komɓe arɓe soñjodike ndi luuri maɓɓe e kanaru maɓɓe ɓeni donc kamɓe kadi ɓe fala wawde ni ɓay noon taw encerjo maɓɓe wataɓe moƴƴinirde ni ɓeni kamɓe kadi ɓayna huuɗaɓe ɓe tertike encerjo maɓɓe on ɓe yeddimo ɓe dampi simboji maɓɓe ɗi ɓe ari ɓe tawti hen voilà ɓe jillodi e men ɓe heeɓi programme logiciel men mo ƴiƴan ɗan quoi ha joni ɓe daaro sina ɗum maninka fof normalement ko sifani wayno sa yande Doumbouya no daaro ko barki Allah ƴiƴan pour le mon frère o fami sina ɗum Doumbouya Ousmane Gawal no daaro Ousmane Gawal ko bamananjo sina nore ko ni ɓe wayno o fami o grand ɗo ko ɗum o yaltata ka télé bus parce que mo andi kanko tigi so yalti télé ko tikku signalay o grand ɗo so yaltinama ka télé trop moƴƴana e gouvernement Doumbouya o parce que ɓeɗa kala nda ɗo mo nande o ko bandi joni ay darɗa grand tu non oɗo hen taki oɗo granjo henda lambutu hara ko bobo ƴettuɗa holluɗa o granjo ɗo bobo wullay déjà andine o granjo ɗo affaire ji makko ɗi laaɓa c'est clair parce que na Allah tafi ɓe ko ɗum ko ɓe ennemi Allah kamɓe kadi ɓe yiɗa joni noon ɓe descendant koye ɗi mum arno tawti en ɓe jokki Allah kamɓe kadi ɓe tawi Allah taguɗo en on kanko mo mari hakkille kanko ko hunnowo ahadi kanko o welɗo wurdugol on faami par ce que andi kamɓe taguɗo ɓe ono mari loi ji trop chaque fois ko ɓe suru guerto kum ɓe dekka ñaari ɓe wona e nokkure lumbu ko andi ɓe waɗoɓe simba fof hara ka wonɗo no duuɓi 12 ara ɓe tampino hayɗo duuɓi joni noon ɓe joni ndi luuri men soñde mum ay o fétisaire ka tawɗa fétisaire hono duuɓi 12 haray fure guerto koyno ɗa fure baaloyi ƴiye yimɓe hara ɗum fof ɓe hokko mum et puis ɓe haylo ɗo e ƴiye yimɓe en fait a famata o affaire maɓɓe on ara ɓe soñji vrai joni noon ɓe inni mama maɓɓe inni ɓayne huuɗaɓe en fotti e ɓeɗo ɓe fulɓe ɗo kamɓe taguɗo ɓe on kanko simple wona tumi ta wujita fenu ko lutti kon gère sa jokkimo en nayi kanko o hokkote fof essentiel hita sirkamo hita jokku goɗɗo goo jokkumo kanko tum wola gonga hunno aadi kanko ko yurmeteɗo déjà hay sa waɗi dégâts hay sa juulali ni a juulali a worani kanko yurmete c'est pas grave kamɓe noon simboji ɗi sa woppi programme mo simbo goto ara heɓi probléme ɓe huɓɓe gue manam landeɓe waɗoɓe simbo Afrique landeɓe sa woppi programme mo simbo goto ara e fima lanni kala ko simbo ɗum joni ɗum a witte a biya feete kadi wonde ko sadaka ɓiɗɗo ma watta ɓenna wonde ko kolluma jonnata fami toujours programme ji tordi quoi joni noon mama maɓɓe ɓe inni ɓayna huuɗaɓe kamɓe ɓe ari ɓe tawi en Afrique ɓeni kamɓe kadi ɓe acciti ɗum ɗon joni kamɓe kadi ɓe naati ɓe jokka e fulɓe ɓe ɓeeri noon ɓeni kamɓe kadi joni jande men honno Allah mum honno jomirawo mum honno konno onon tawi ɗo laaɓa hiɗo laaɓi ɗo henti ɗo waɗi cool tranquille minen kadi kono men faala wawde joni noon kono ɓen jokkiri men joni noon alhamdulillah ɓe jillike en ha joni ɓe henti joni sa ƴetti ɗo ɓale on Afrique bus surtout je noon haɗa no laaɓa hunde no mari sukunu luuɓa no mari hakkille saabu jillodiral ngal ayi joni noon ko ɓen on ɓe ala ɓe yetade tarika on faami ɓe ala yetade tarika ɓiɓɓe maɓɓe ɓen par ce que ɓiɓɓe maɓɓe sikkude enen force ɓe alors que mama maɓɓe haari ko soñjude simboji mum ɗin tawi ko arta way o yi o andi ay guine ɗo sa wooli wano sosoɓe mawɓe ɓe yawata ko pullo mukko sosoɓe mawɓe ɓente he mawɓe no respecte pullo hay ɓe min de manika mawɓe maɓɓe ɓen tigi tigi ton hara ɓe reeni seeɗa ko koye nouveau génération ko anda ko woni dogude ko ɓen yitta nde yawre par ce que kamɓe ɓe anda ke mama maɓɓe hano soñjude simboji mum joni noon si ɓe ari ɓenni ɓe faala yaltude diina alhamdulillahi on ari on jebbilike ley Allah hande o daaroto hande no mari hakkille seeɗa c'est bien mawɓe bagas mo hoto acciɗo men Allah men kono ɓe haɓɓitiɓe na ɓoray mon frère ari ata wiran kan aɗa ɓe mbuɗi a heeɓi a falama hodde mo ɓoota
na wase min do mi ay Côte d'Ivoire mi da be mbudi min na do Côte d'Ivoire min ko be bare be mo baba ka jokkammi no ina Allah tagi mo do déjà on a wakili ko hebi intérêt mo ko hakke mo ok mais on fala yaltude mo be bagage mo voilà balejo normalement ça on a son sa woni gol juldo parce que ina Allah tagi voilà o mara sifaji Allah di on naare no wawdo non andon sifaji mon din andon comportation da biton answer jo mo ina answer jo goto marde voilà problème simple c'est clair et net ina Allah tafion kala balejo yow nda tandaro ganda to dara sifaji madi on mara yurmede on jakkay bare on jakkay nyaari dum ko sifaji answer jo mon ko no wonar ko de ko nyaari o yara jija yimbe on gollitira piji ko yuri ka berde answer jo mon ko no way idon kani on fotondira ça dit que ay géométrie fotondirgol ça calcule do atawa programme nde hore do par rapport nare yimbe ido lebi ni no keli fop answer jo mon ko no way jon dare sifaji di do dabbi ton ko hombo wonno answer jo mon quoi en fait c'est ça le problème voilà et puis ko ni bale on hani wawde en fait parce que ko be do jukki ha hande answer jo o bare ko jeto no daro ben ko parce que be yeddi answer don be ari be tawti Allah jon non be hebi sifaji Allah seeda voilà jon so ron ko di mo be bagage hoto mais on acci day men ko tawdo men ko oui voilà menen me aja cancer mo wobe gon wonon ko fulbe kadi won be awde cancer mo ton ben kadi ko problème mabbe sibe be son cike wonde be artay parce que wodi fulbe go won be awde kan kadi wada jonna ko ndum mu febugol buudi wada sadakaji saldeji febugol buudi ya jebbirano cancer jo eno kadi ko problème mabbe andi mo ben labbude teremu voilà si pour le yey cancer ben ton ni kan kadi mo dara parce que cancer ben kan kadi o ko rayu kan mo mari affaire ji mako sari a wadi sadakaji ko indu mako o jonnete ko landida ko en sérieux ala kadi sa jokki mon haniro o jonnete ko landida ko kono ko modèle différent voilà en sérieux ko jonneta ko sakitore mudugol ko dum problème en sérieux o jonnete henya kono lanna henya sa yedo a wadi sadaka neddo ananta yimbe on a riche kono ko telen 10 ans 15 ans dirata hara feji don hara c'est fini donc ko kambe ton darata kono ko neddo fof no ay subade sa fala ya cancer jon ay artiste be bus sino fala nande inde cancer jon be ado bara sadakaji be nanta inde be wona célèbre kono yibe sakitora e fetugol sakitora pedugol mbudi